Gula lambak pernah. Pasapa ni kaabon matua. Apa nikah ni? Patojo ngak nikah. Keng gula yakin, jak gula dari Jember. Gula dari Janggawa, tetanggan Mumbul. Gula ni kata jadi Janggawa, tetanggan Mumbul. Mumbul ni temor Janggawa. Jadi kalau kata yang dari galaksi, lepas kada aja. Engki. Gula ni kata dari Jember, dari Janggawa. Nompo ke Madura. Mon nikah tareng keng bini, pentah. Menang nikah. Mon gula nompo kan berarti bengal gula. Wah muat apa teh sepak. Tetisan ongko ke atas pahoreng pah ngocak. Mun mbak juga kada jadi mak jela nyari ke Jember. Lo ni ko gula saya ketek-ketek. Jadi gula bah tak anda. Kemun bini jareng bini ni kayak pentah. Oh go kan. Jok bidadari nyaman. Mon lake jok reng min tebong alumpian. Tu kipah ngocak dong sebarang. Jadi dan gula bah tak anda. Nah makin ni kak pompong kita rasa ni. Pompong kita kiri orang. Sedaja kesalahan, hidangan, tempat, suguhan, segala akomodasi, seamponi paringakin sarang cimuksin, kak dinto minabi korang sontuk ke panggelin ajunan, nyon sapora, abdi nampon berusaha maksimal, tapi kak dinto ampon bagian dari ajunan ipon Allah. Siapnya porengki, berdebu dari bengesepo. Pertama debu bengesepo. Orang mon kita andi parloh kenang na paling lega. Keng sandi parloh paling cope. Nikah mon kita andi acara lega cek lega. Maki aku lur. Maki main bal-balan. Keng alhamdulillah apa nikah kalaban parloh pas tak cukup. Tetika dito beni keng cope. Keng banyak gelu hadir. Nyon sapora beni keng ini beni yakin ajunan. Kong langkong dek ke keluarga pisan sediri Jember. Selanjutnya pon jepon orang konana montero irasana orang tuli makabin anak. Karena makabin anak tada bener ka orang. Onjangan sakoni enjan orang cerai. Jengkok duwo po nama pastai capok. Ya mula tak ada pak. Onjongan ni para joy kapi yakin bah ngoca. Iya mun jaja melolo. Mun pas tak terus taring niser kali alien. Pas tak iparloen ku laku. Ija le nang nangan. Mangkan jo pon abdina angok nang ke imtihan telo kali. Ketimbang nang ke mantan sekalian. Mun imtihan telo kali ka into biasa. Kor lagi ay na rabu makai jajan dapat tot patot je imtihan jan orang. Keng mon mantan mole dikit terutama binian pahi buka berkata kunda iya kun nggak ria mata cocok ben undang de secek ma apa nak macam ki lain boleh